Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan, di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, hintay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, at dagbus-busi na alugan di ta kalsada. Ingkaman kitaan Kaslalugan mat darlin daday ta. Umay dadagasan dya imbilin na anateng ayawid da. Ingkaalaan dya insupot ko anateng ta itad mo. Ay, di pa'y la bumabamat o may naalaan. Nabannog da sigurong agasawa. Ingka niyawat, asidaglaang mat di ta kalsada. At to'y tinatang asidan niyo, Warlinda. Ay, nagbasit matan. Kunak ka ni nanang anayunan nyo. Taikakpay dagiti ka opisina ha. Kurang pa'y day taaya. Kurang Anyamot ni nanang na talaga. Sana makaawat. Inulit ko pa'y nga imbagakan kwa na hindi mawaga. Agsublikan to'y tunbigat tanayunak. Amumot ni nanang yawn. At datultulang na. Nang runa, no iti cellphone ti pagsaritaan yaw. Sana ka makasubliin tun bigan, tada trabahok. Nanyamatan. Ibaon kun to ni Gina ije balay yaw. Imbag no kayat na. Saan to pa'y matatao di tabalay dayjay a babae? Ibagakan kwa na. Ado ti ito diyo, taado ti pangtedak akatrabahwak. Bumaba ka pa'y mat ngamin di talugan Taumay mo kitaan ti kalkalapaw nga inaramid ko dito'y bangkag. Ay saanan, agawid akon! Maturog tan, bakit? Ngamawan pa'y mat ni Gina. Awan pa'y nga rod, ispasanak pa'y makaturog. Ay, napnapanan naman nga tanaya. Sa dino pa'y kumaaya ti papanan na, katkadagiti barkada na Ay, anya nga ta ti masakbayan na handay ta aburidek ta. Nadamag kong agin inom kanon iti arak. Istorya kanyak di karuba abarkada na. Sapay nubagpagaam kat agungait. Nasayahat ko maano ito uloy na ti agiskwela. Ay, bakit kanlakaitan? Kasanoon no kumapsot ta. Asino ngayon ti mga iwan kadata? Makamuditan alakay. Adamot bukod a pamilya nagiti upat nga anak ta. Ni Gina aburidak ta, balugmat. Saan mun anam namaan nga iwanan na ta ni Gina, ito nagkapsot ta. Ay, itantupay. Baybayan na tan. Kansaan na ta adengdenggan. Gina, si mangpat kagaya main. Wan, ngam inlak yu tiri daw. Kakaasi ak nga imuli ijay tawa iti siled ko. Tapno makastragak dito'y balay. Ay, nagtuktok ka kumaa. Mangagyo nga rod. Kat agpada kayong matatulang ka ni nanang. Saan ka ngamin nga agpakarabiing agawid? Ay, ungayam. Napnapanam ay di kalman. Ay natatang, saan yun adamagan no napanak? Gina, anak. Agtalin at kalaang ka di dito'y balay. Tanya ti aramidak dito'y balay. Ha? Nagboring. Tulungan da kami ak ni nanang mo ijay bangkag. Ay, pakpakawan, tatang. Pagbangkagan dakit din? No awan pa panamitangal daw. Ibaon ka man ijay balay da manang mong Arlinda. Anda papanak. Amuyo ay amap mapanak ijay balay da. Itulod mula ang jay natang ijay balay da. Jak kaya, tatang. Sikam ti mapan. Amom lang arudan akagurak da dya babae. Gina, naurnong dagiti lalabaan abadbadom. Pumanaw ka manan, imbis ko mga aglapaka. Didak man pakibibyangan, nanang. Noan nga ti kayat ko nga aramidan, aramidak.
Adda akon iti husto nga edad. Ibagbagaklaan, tanay, nagabsuon dagiti lalabaam. Diyak nga rod masango nga aglaba. No masikuran ka, disikan timang laba. Awan matanda giti kakadwa nga ururayan ta. Wen nga rod, naibustan da ito may sakaha a sigarilyo iti kauuray katakwada. Sapay gimatangak iti adu nga arak nga inuman tayo. Mangilaw-lawan da gidya kakadwa. Ay, di da ibaga. Asaan da ang makaumay. Taguraag edano kasta ti aramiden da. Wana, i-block ta pa ida iti Facebook no saan da nga agparang ita. Padasam man nga awagan ida. Okay, awagak man nga rod ida. Hello? Ayan yun. Itay kami pa nga gururay kini Gina. Aha. On the way kayon? Darasan nyo ngamin Wen, ado ti balon mi nga arak ditoy. Okay, bye. Oh, anya nga iti kunada. On the way dan. Nakamotor da ka no. Mangibabayin at talaga day ta, Gina. Taapay? Makin-inom ka no kadagiti lalaki iigid ti karayan. Anya? Duwada ka no a babae, kit nagado dagiti kadwada lalaki. Ay, apay matin akas ta aramiden day yakab sa tayo. Ididamagan di katrabaho at no kapinanok. Kung nakadyak amamu mapainak itikas di nga aramiden na. Talaga mat ngamin akababain day ta babae. Oray siyak mat paglibakak akabsat ko tikas na tao. Asino tinang itulod kan ni Gina dito'y balay? Dagiti babarkada na. Lalaki mo't dagijay. Ay, unay matay. Nabarbarta nga intulod da. Ay, tasanin makapag na. Isu nga intuludan. Ay, makangagkanyak day ta Gina no mausawan. Bagbaga amlaeng kumalakay. Saan mo nga ungtan? Taama nga no nakarkaro pa iti aramiden na. Hindi pa atap-tap palak ti ungat ko kankwana. Saan ko na mapasinsyaan? Ay na, nagsakitan ti ulo. Nasaya at nakariing kan anak kao. Anya ti aramidam dito silid ko, nanang. Kasarita ka. Tasaan ang nagustuhan ni Tatang Mau alalaki tinang itulod kan ka dito'y balay idirabe Man, ano ko ma? Madanagan laag ni Tatang Mau. Tababae ka. Kasanon. Adula amin. Nanang, yalanak man kit di iti danong nga inumak. Diyan nalamiis ti kayat ko Dengdenggen na ka day Gina. Mang mga nakakit-kitam, ungungtan nakit din. Wala, tasaan kang agtal na. Intun madamdama, pumanaw ka manayin. Makaumamat ngamin dito balay. Ay, nabayag ngamin katasaan ka anakang kangag itiungat. Isung aramidem latanti kay kayat mau. Buisit, makapaawan ganas amangan. Agtugaw ka, Gina. Taagsarita ta. Pumanawak man langan. Ay, kunamot lang ubing dataw ngaung tanyo. Saan ka nun nga gawawi ni Gina ijibalay? Day tamat ti ko na ni nanang. Awanan ti kadwa da tatang kananang. Bay apumanaw tapno makapagpanunot. Naku napay ni nanang. Ngayon ta kano ida bisitahan mo. Siya? Apay siyak ngay. Nagaduter aramida. Jak masango. Sika na. Isu nga rod ngayon bagakan ka. Tasika ti addawaya na. Nawaya ti oras mo. Ay na, awan nawaya nga oras ko. Sabado no Domingo mapan ka? Ay sana mabalin. Isula ang data ti panawon ko ang mapan agpaparlor. Sika na. Apay ngamin nga agibaon ka ngay. Nagado ti schedule ko. Apay nga ado. Ay na, daytan sa lang amin agpaspasyar ti aramiden nyo kinibakit mo. Agpabagyo kami inton Biyernes. Kalpasan na, kami manan inja Pangasinan. Makitam? Pasyar kayo la pasyar.
Dananang kantatang matan at ipasyarin nyo. Saan nga ron mabalin? Marurudak iti da dyan, Gina. Nagtalaw kit din. Di na kaya tagawid. Tidakas na, kasanun dananang kantatang. Asino ti mga iwan kadakwada inton kumapsot dan? Ay sana mabalin na siya. Ado, asikaswa. Isumat lagayam nga awan tao ija balayo. Taadda kagayam dito ospital. O, Gina. Kalat namin na nagkapsuta kay Dirabi. Idi pa'y matlang amin na marikrik nam dahit apa nagkapsot mo. Saan ka di? Owen, ngam kimaro Dirabi. Iso nga intaraydak dito ospital. Ado nga mintiin ninumta nga arak. Sa balya talaga ti marikrik na kita, Gina. Ha? Nene. Anay ko. Apay nga agsangit ka. Kung amin, nakaroon ti sakit ti sikat ko. Di ka man agsaw iti kasta. Diyak pa'y kayat ti matay. Saan ka pa'y amatay? Di mo man ibaga ti kasta. Ado pa'y ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Kayat ko pa'y makaduwadag iti kakabsat. Kandag iti naganak ko. Ronnie. Kayat ko pa'y ti agbyag, Gina. Hello, Gina. Agawid ka. Sino da ito eh? Agawid ka. Di mo pagdanagan-dana ng kantatang. Manong? Inong tanda ka lang nagtalaw kan. Asino ti saan ang makaungot iter aramida ma? Bib mabayan ka makininom ka dagiti lalaki. Anya ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo? Agsaw ka! Ay, makita ka lang, makitam na eh. Agawid kan, tawan kadwadana ng kantatang ijibalay. Awagak kumamit ni Gina. Ngamjak matan makuntak. Ay, pinagsasawa ko na. Nakaro ti pungtot ko. Anya timbagam kan kwa na. Imbagak nga gawid. Imbag no denggen na ka. Ay, padasin na. Nay, ipabirok ko iti pulis. Ha? Ay, agdanda na ganda na ng kantatang. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Pakigigyanan na nga tan. Dilag ba in, dayjay? Agyaman ak, Gina Tasikatin ang bantay kanyak dito ospital. Nagtalawak mo't ngamin iti balay mi. Tapay. Kwa, inong tanak ni tatang ko. Nagsakit tinakom ko. Naglaing da ngamin na makibiyang. Gina, nagasat ka. Tawan na karo asakit mo akas kanyak. Ado pa'y ti panawen, anabati parakan ka. Tapno ipariknam ti panagayat mo kadag itinaganak mo. Ronnie. Nakaroon ti leukemia sakit ko. Mabilbilang langan ti aldaw ko. No mabalin la ko apatid dugan pa itibiyag ko. Tapno maiwanak pa idagiti naganak ko. Aramidag. Ngam saan na mapasamak dayta. Iso ang nagasat ka, Gina. Saan mo kumasayangan? Tika nito. Saan samot nga agawin ni Gina lakay? Ay, mapanak manan ije police station. Mapanak manan agdamag. Nasaktan. Gapo iti imbagam kankwana. Kaya't kulang matasumaya at ti panagbiag na. Ni Gina samot day ta sumungat. Isungag paisaw. Ingkailo ka tiri daw. Ay, maragsakan ak tanagawid mo't langan. Saan mon nga ungtan ti buridag ta? Pakawanan da ko nanang, tatang. Siyak tagbidbidtot. Ay naanak, awan basol mo. Iso asaan karon ba nga dumawat iti pamakawan kada kami kan ni tatang mo. Tinapatagkat nagawid kan. Saan akong ngagtalaw pa, nanang? Saan kayo abaybayan ka ni tatang? Ay na, naragsakak anak. Tanagbalbaliw kan. Uwan tatang, nakaamirisag.
Kaya't ko abaliwan ti wagas ti panagbiag ko. Lakay, ayabam dagiti anak ta. Pati dagiti asawa at akin anak ta. Tagrarambak tayo dito'y balay. Ay, katuon na ba kahit Apay, nanang, anya ti rambakan nyo? Dahito'y panagawid mo Nas ka na marambakan ti panagbalbaliw mo, anak ka. Imawag ni Nanang Itay. Nagawid ka nun ni Gina Ijibalay. Ay kat nasaya at ano kasta. Kat? Aglib ka iti trabaho. Agkikita tayo ka no. Tapay. Diyak amo ka ni Nanang. Ang agkat-katawa mo't iti nakasarita. Ay kat naragsakin tanagawid din ti paborito na nga anak. Ibagbagano mo't asabali ka nun at Gina tinagawid. Tapay asabali. Diyak mo. Mamuan tayo to. Noon niya ti kahit asawa ni Nanang. Ala, ginana kayo Nanang. Da kami nga kakabsat ti makamu diti kusina. Wan ngagpaiso Nanang. Agsakit tumanin dagiti sa kayo anak katakder. Wan man lahagan. Makamu kayon dito yung kusina. Tamapanak makiayayam ka dagiti apo. Sige, nanang. Ay, manang. Naluto kon dagiti daddo maapotahe. Maragsakan kami tanagawid ka natin ko. Sapay ko tadi mo ulitin tagtalaw Saanan, manong? Nanakam akon ita. Ada istorya ni Nanang agayam mo masakit. Pudno ka di. Ay, agpaiso dayta, manong. Nasingad agayam ko ni Ronnie. Kat, gapukan ko nakaamirisak. Nasaya at matno kasta ading ko. Kasapulan da ka talaga dananang kintatang. Darasan tayo kay diti agluto. ay na nagmayaterik na makadwatan dagiti anak dagiti apo ko ta bakayte. Awan lakay. Itaman lang nga na mapasamak da itoy. Kunamat ni Gina, isukan no ti makamu amang plano, no kaanon tumanayin ang maadaan tayo iti kastoy a panagrarambak iti pamilya. Ay nalakay, ay baragsakan ak launay, tanagnakaman ni Gina, saanan akas iti sikod. Wen bakit? Katagyaman tayo iti Diyos, talinukatan na ti kapanunutan ni Gina. Agyaman ta iti Diyos, gapo iti dayta napasamak. Liklikan ti dakas adalan, amang itundakan ka, iti enkanto pagbabawyan, iti udina. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti maysapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.